vikara umunda wa kwangu be udafika ta kuko upoenda sakuria huko kuko zulu kuko ufika kuko aukuza tafifu na munda mbonula kuko nako ufika kuko osini wa kwangu osini ni wa kwangu una shamba sa ikara tsawe tsawe mission makuza hareo hangumzi tasimanya kala kwako pia mafika ela mana mambo majeni ambago makuza makinielezera mimi na anangu hareo hawa mission bema namba manabudu mulungu lakini mulungu anamana kisha anamuche no sigamanya gago namanya komatu na mulungu mumwenga simanya kala makumfikira kopakowe na simanya kala na okigahaliraze gano mana mimi beko kwangu utamafika kama lakini goga mimi besi gatu kwa sababu mimi be zenda kibarua kulia huu paliwali na kuko paliwali bega ugapata kuko na yeliwali ni kwamba mulungu kana mana wala kana mama na kajala wala kana muche fikara kikala mulungu ni mumwenga be mulungu ndiye hufundisha sisi kukala fumwabudu na kusikana pia kusikane kulula kuku kichwa kilole upande huu na hata sisi agiriam be kichwa kinalola visho dafrika na gosha kapindi abe makuzana mambo nao Kiislamu ndo chambajo fikara ni kumaanisha kukala kiki Kiislamu be kisawa na kiki giriama ni Kiislamu